Para ilang nakikisi, at kadang wakat pabeli aking ginagam ko. Dahil siya magkakugado yung umat kayo taga sa kamao, jong iba si para sumunod si Ndo, para pakat jong kayo berkait dengan jong nyudat Diyos ko. Ukod jong kayo, ayaw kayo taga kadi cara berkuat berkata. Dengan baik jom baik, minta berkepai di berkuat jom kalau jongi maksa kema dengan pembaharan pengampu. Yang ini dijaga berkenaan jaga kumai yang berarti saja jom terasi berkuat jongi kapian agar yang kita cari lagi kepada agar yang keris jongi. Doa yang kecil jongi agar berkuat. Malaysia namanya saat menantar di bulan hari kotai, Malaysia masih nanti artian pada kubur jadi sedikit nanti barang ini. Dua kubur mereka juga yang umat saat itu mau demokrasi, baru kubur ini dia tinggal kecilnya. Malaysia yang saat nak minta dibantu kerbangan kubur Malaysia saat kubur ibu kotai sisa inangnya saat kita apa narkota jenis untuk menjadi akan berbeda. Upaya ini baru pres utrai jadi. Mengenai hati macam. Kasin Joseph Social Cultural Organization like Kor Parish Hakan Rutrik Noiwing Arajar Puway Kalakan Mau Buromiu Lead Reverend Father Dr. Sylvanus Ngilingdo SDB Dagbapli Yakacaka Bodan Kimau Bena Kimau Sana Berengkat Udurmot Jungu Hapalau ke Parish Hashnong Laikor Kuman Syukudau Lead Reverend Father Dr. Sylvanus Ngilingdo SDB Ubalaklat No Hakar Pratrik Jemang Arjakan Riau Udai Lingdo Niam Ka Balang Katolik Missionary Unong Thokot Ukraw Sain Perkat Ban Kentiu Yok Imlang Salang Haka jelang habakran mai phang Father Barnes Mauri SDB ulai thu bau lead Father Sngi ula IT ya ka jingya linti haka jingim ka jungu haka ba hikai bat yalam sumari kibriu ki basitom ki bawan sha u na keleng ki jaka ul ong bau pen I ya ka nuksa jong ka jingye ikala ka jong ka ri bat ka jeben riu abang ni pagi Father Sngi hisendang ni itu bai de sisa khasi bapura 100% khasi namar pai ya ka jing spong jingi kenjreng di spong mo kum khasi bapura sisa urang ba khasi nangta bat ka kubren dia di habang ngapai pada sengi berbor ni bagi belaji kendu I berbor sisa kai musim ni namal ni pai ni itu sisa bedai sya tahu rang khasi bapura nagariam ka baik ke jongi kum juro nakaman ke jongi kaman rang ba khasi bapura desi mentah kapor ni duna bani kum kini kiman rang ba khasi bapura namara kejuk wa mentangi I bagi beri kilabut teneng ya bun keke jom kari sengi bakumta teng wadi ki khasi ngam itu badi ki khasi tega I pada sengi penken mawi ngai pi bangide ban burom ila ke jom ka kariti ke dustur nanta lebih keren bagi pada sengi itu isi sendan ba I don sisa kata gajing I don sisa kata gajing burom ila ke kolshot khasi lajong katu kan ni kimat bayadai bakani kebang ko ban keren menta ban pen I kumno I pada sengi I badi burom ila ke jong kolshot khasi ningkong I pada sengi la I ila ke jong ketin ila ke jong ketin khasi mo I don kata ga I kejing burom ila ke ketin ke tulit buat habarobor haba ikren balagi parado para senam ikren baik dak ketin lajong kini gede gajing kenuksa ka babha ka bangi I pada sengi namar hakini gajuk bamenta ka bangi I bon bagi beriu ki khasi jongi ila keren mo yong khalish mo ikren bat faring bat English klelang hendai pada sengi jule bentar ikren baik dak khasi pakat bat kiti kibri ki basngap I gajing itu khana jongi hai mani agi jing seng ti ongba ni sungu jenja ban sutu ikim tin pada sengi mari nangi kitin khasi pu ki ba janai ikitin keno kiba kilong shiwa ki labu
Ndai buat nak tengki beriu jengi mentah kim som tu saya kum kita kentir. Ya kentir keno, ya kita di kentir tawar kita balai hujat. Kita karya ka jak ka kentir ka telik khasi jengi kadon. Tapi pada sengi jupanan kambar bor kita kentir. Lalu dituli ke kot jengi, ya ki kot jengi pensiam pun kum kini kentir ibu non kam. Kalau ke spa nak mentah jengi. Lada nganget bahagia yang sengi lah belum itu ki kentir pada sengi lah bu hakikat jengi ki balong ki kentir mai ki ba nesing empat dia sengau ni kiba kilong dien ki bapa dia sengu kum kini mai pat kum itai i rutemen ila ya sengu ila penan kam itu kentien desi kan bhai ban lum itu kentien baro namar kan penruspa ya ka tien khasi jungi ti ila no senyang kam tam ru haka hakoi gal yang haka tho kata khasi lada ngila benda bersuatu syai bagani gajing no senyang je pada sengi kalong sisa gajing no senyang ka bakordo na gumta gajai benriu dengi balai namar ngi gajai benriu khasi penar ngidang duna bah ka tho katar desi ngidang khulung bah ka tho katar hoi ngi sung tanap dan iba kinang piu sya perang kini ka tho katar khasi jongi andai ngidang duna pa dang don kam sibun ki kot bangi di ban tho dan kam sibun kita ki nong thokot ki melung ki ban tho ki patri ba kum ta tertet ti falasmi ilalong syau tau nong mat phang na kini kaliang bat ki jing tho jing ki ba bun ba ngilamalong ki jing tho jing falasmi ki long shisha ki ba bun bat kumjur ki balong ki ba kordor hadu kata kum kanuksa ki pensyai shana jungi ki ba ibatai ka bible ibatai ka bible halor kanong rim jaka jong ka culture jong new trap new school ketu golong ka itanat ba sung tanat ba pher na kiwe ki jing batai ka bible kiwe ki kinong batai ka bible ha ka perthai ki batai direct bi spam ka bible andai pada sengi pensyong rim pat halor ka jajun riu khasi jantia kani golong ka iki ka ba ka spapa na ka benta jungi tadangi puli phang sung thu i kata nang ta ila tho rubun kiwe ki kot mo ki kot ki ba yadai bat ka buat ka culture jengi kum kawai ga nuksa ila to itu ka kot kawai dei spam ka riti khendo po ri phoi ka ba don tam ha ka ba balong ba kordor ba ki penon kamru kam tam ha ki yeng khawan ban tip i ka riti dustur jong ki phoi sethi spam ka rukom penya ye ka khendo ka siap nang ta kawai pat ka jingno senyang se ka tho ka tar jengi kalong lengba ka kot kubor jengi ka sur sipara sursi bagani ka kot kubor kala du no Andai pada sengi itu kisah boleh penyat ya kini ke kot kubor ila no senyang sibun saya katho katar khasi lembag jing tho jing i khamtam gun ki artikel ki baidai botol kol shot sagoi pat kaliang ila badong ke jing no senyang jing i ke jing i jing i kol shot kalong ke jing penrung jong i ya kirukom le nyam tenrai khasi ha kali terji jong balang katolik jing kum ke nuksa kamaj terut katangtur tangjat katap po kering kongor kini ki jingle nyam tengrai jung khasi jungi iba ifala sengi la penan kam bat penrung hakai hak jingle nyam liturji jungi bakum ta menta ngidon ikeni ki jingle nyam ban ngila ban penan kam menta tamar ngila yo ban lumlang gitu ki jing duai ki bai la pen kre nadong syadong kerukum ne nyam nadong syadong tekum ta kalong sisa ke jing penruspa ya ka balang jungi hak jo ka por galong ro gajing penne pensa ya kiriti dustur jong ukhasi jong hindai nomor teng ki tharai mo wasisin bi lalong kristan ni klat no gita culture bar ko thamde ka balang ka mikai gupta tendai sisin bagi long kristan mkenaru ngide ban i jala gajong culture ngide ban penne pensa ila gajong culture i pada singi song thu igata naga gadawi la penrung kini jing lenyam agi jing lenyam liturgi jongi hoi wat da gajing mut kristan pandai syu kumda gajing mut jong di rundai te indri kani galai gajing penne pensa ika culture jong ni namar leda lada imle kumta esi mangi boro bolong kristan ngin plet no ye gitu gijing lenyam tenrai jongi te da kabale kum ni i pada singi ila penne pensa ika baro nangta Kawai bat ka jingno senyang di ka jing buram jing ke culture ka pau ha ka jing pin ki im jing i ya ka jaj bendri nyeu trap nyeu skum ban kit bat buram biang ya ulum kentang jing i ulum sampai peneng namar kitip bai pada singi idai balalam lenti ha ka tu kalian wat ya ka seng hasiru ban pen ken mau ya kata jing koldor jing ulum sampai peneng ulum kentang jing i bat menta
I don tu jaka jungi hang tu bangi penlong kini ki SJ SEO kila lech tu mo wat manus nem ngilong tu gajing le niam halor lum kentang lum sabat beneng kini ke balas dang dari pada sengi naman gide ban tip ya ketu ka jaka ke kentang jungi kumba kiwei ki jad beliau ki don la gajong ke jaka ba kentang ki Greek ki don gajing le ka tu ka ulum Olympus ulum ba kentang jungi ki Jew ki don ulum Sion Jerusalem, di ulum kentang jengki. Kiwai kijai beli gidan lagi jom ki Hindu power India jengki gidan lagi jom di jaka kentang. Tapi pada sengi lapen kenmau ni bau dulu sampai peneng di ulum kentang juga kijai beli new truk new skum jengi. Tapi mengiru, walagi long kestan mekenalu, gede berburam ikut ke jaka. Maka gede jaka kentang. Father Paul Orphan Road Lincoln SDB Provincial Celestian Province Shillong dakawapan pau ya kejiro ya Saint Joseph Socio Cultural Organization ulu ong bau late Father Sengi ude ubriu bobaro kibriu kitip ya kejingklain hakabor keperkat kejungu. Kini ko men kepara ke bambangi habat perkhat ba ya kata ke jilong ke jungi hakari ke bor kepangi kun samna gibran hangni kata ke bambangi pet ke farasi ke bambangi lai apa piwan hangni ong ko farasi ngakwa balong kumapi kata ki kun samna bije ke mapi kelas skul kam tabe ni kelas samna gibran kuliah ke bor ngakwa balong kumapi ikwa ban perthupu ni ban put yang ke dinjak ki jongpi ke mamapi pila peni Kebamapi pelan nok senyang yang kini ke ketin kasih penar, ne ketin kasih hagni ke ri ke jongi. Nang tak kerawin ko men ko para bijaya ni ke por ke bamangi kemau ye berasi. Bakni ri ke por ke bamangi ngakai kublai sisya ye para Rafael ke jinglam jongi hoi boy para Festus ilak sedang mencua bak kumjur wan para Rafael bertibor berar berkumjur kene ke Social Cultural Group ai kublai pitrang be prabu kerpangi kene tuan balik nomor kebambangan hingga perkat kebambangan empat pasyak council kebalasem senambi ngarang keren dari Archbishop bagian sedang no ngikot yakin pareng ke proses banlong riu kod di Frasi kebamantai ladap sansnem kebalang ke ailat hadin sansnem dilakukan sedang ia datang proses negatif penkentang riku di Frasi kakum kebalang Katolik kakum ke anjong kebalang tinggi morban sedang nohi tinggal ke jingdon jong ke jingdon jong ni jing mat sak ma di Frasi ke nyerap si cai bi apa piwanang ni lai doai hi kene ke jingmu ke jong pi hoi probo kyong kumu lai doai ke stasiun kum tu di mat kene ni ko ni ke jingmu kumu ke jingmu jo pi pikwa ayu pan jingrap nai Frasi mar mangaru bon ge ye bangalai tuai ngaju khat Frasi ko Frasi ko mama pi menchua bidan Sacred Heart College P1 ban pilal penkot i bapang baistom dan we gesi we prabanes lakren harto go jikot ke bangarang pulih bari ong kumlo we gesi we u pareng uwan sa po Sacred Heart College bahaka po uwan sa uyi kita gi pai ba na do sam baji menstep habarda Sacred College tini u pareng wong ari kini kibri kilayu ni kali ngur te para banas yang kini kiwan wan pa pendwai hai Frasi bagi yo ke jingkoi kani ngut hoi kumba sispa ngut aksisi kumba sispa ngut Frasi i kendo ikita bapang baistom bai dwai pirat ikepar kerpon no breita kendra bat sisya kiyo ke jingkoi de hangtagen ampadan doktor ubala ban sumar ye kinongpang sispa ngut haksisi 4 juta try hari Frasi sispa ngut haksisi ilaban syong tu ban duai ban kerpon bersisim kimi nak kamera jemi nak ove jemi kiyo kajikoi kajikia kering ke bor ke blei ai kerpangi ai kata sak kapong kabha kabenta ke mau blei terkenal lo bencet hai Frasi badai katakan ke bambangiru ikot kerpari Frasi kuma menta idon habneng ia saksi sya nak menta jengi ai kin komen ko paragi ke bambangin doi kerpangi Frasi bai nang ya saksi syu nak menta jengi urang-dan hakni ke pertek ka bakado ke bambangan ko ban ring jimut nak jingdon jeng Frasi kalong ubriu ubakloi banle ya ke kam jong blei ya ka mon jong blei kei ke bamai jukran jitu kana ini kepang bawa sim kelas ni yang ide banle berbore ke mon ke jibu
kaman kejongi, kaman lade, hari kaman kejong ublay. Uba lambar malngyang MLA bat MDC kanong krem kusansi. Ulawan banyadan lang kum kongsan. Ula nyautang yulit fadar sengi. Ulit Archbishop Dominic Jala kum ki kapa mensiam bat ong bakalong kabadan kam ya barok lang ban ngam jeliu bat ban bot ya kanuksa ya kajingim bat kajingi kai kajungki. Ngayon hagani kapor palok bai ngidap ta kajing smokemen kabakraw. Bahadin si khat pratli ki banai. Amsim layo syu bandrung lani banyu kejat hapo kani kejaka kapakodor hadu kata-kata. Baru fitip kei gedau hanreng ayu pat yu blai bola ai biang pat ya kani gesngi kabangin biang banyelum kumni banlong gajing sungai banlong kata gajing pentengen habangi don kumni banya kendu mar kaliang ka ai gajing kerman nakabanta jong kinong song snong ka ai gajing kerman nakabanta ki sengrong ba ki seng kenthai bat ki seng samla banginang la banya telun yi kam ki babha nakabanta ka imlang ka salang ne kalong ha kapuli kaputhi kapuli kadangle dei kani kasngi kabangi ju duaijur bau blai unweng ye kini kijing kibangi lamat baro sikata baga jinglong biang kajing wan kajing suk hapo kani ka slaperte kan wan biang kumbajulong baro sikata paralok bai ngakwa banong biang ha kani kapor Banadu Balaseng Yaga Saint Joseph Socio-Cultural Organization How Hajar Khatar Nga Don Bentalang Batki Father Provincial Ngashukwa Banyitu Ifi Ki Father Gudon Lang Hagni Kapor Father Rafael Nadu Hajar Khatra Bat Hadu Kinikisngi Kiba Menta Ngamju Ino Yaki La Kalong Hakano Kanu Kakhep La Kalong Hakano Kanu Kadur Ngajua Yakakti Kadiang Kakti Kamon Kajonga ban serput serpai ban yarap nagbanta jongki nagbanta jong ka office com hall jong ka Saint Joseph Socio-Cultural Organization yakaba pinyo banta bandang ham pentibet susu hagabede badki banta ki baphe ka jingyatali kalong kabor mga sayo banwan ra igini ngam chim ka credit silade ka credit kalilang sabaro inongong Father Rafael, kinong pensngo ki sengrong ba, bat mga unong ay, kamot kiday ki lightly kita ki maubaseo, banginya tali lang kaway, banya training cut, bandang la susu, banwan ra, yakajing mantoy, kapapaha, nakamanta ka school. Kaya kanay kapor, so ban penpaw biyang nakaliyang ka nga, bangan sa ped, Father Paul, nga syukwa banyitu ifi bangan sa Shimkhia hagabade bat ka 11 bat 12 bangin yo ban penkiuno dengan da Shimkhia yagani ngan sa penbet bat ka Education Department shen nakbanta kumno bangin la banyarap hagabade bat ka school. Nolor Father Rafael Mayong SDB Parish Priest laidon lang dakwi pat ki Father Rengkat upa ainam manik CM acting CM ka Himamaliam upa Arun Mauri Chairman Klaikor Dorwa Pulun kinong yelam balang ka Parish Laikor kinong yelam ka SSCO nolor kwi pat hakani kasi upa lambor malyang ula IT ru ikor komputer sa Saint Joseph Secondary School Laikor lapin songkun shushu da kijingruai na ka SSCO ki kana school kumju kijingsha tanrai